Ashanti mantema say na when na make no wo ban Democrat no so Facebook page no so say ya e na de make kan wo betimi ate ase ye pa kwakwese ase ei na minimu o akobese original minister keke ya akwabena ne die no so office wa ya mampani e wo Ghana memo ase ya ene ye da kra dwene ho a wote ase nya de be ye ne wo chena eka ho we de eye tita se kokuo kon na wotwe mienu ene ne pepepe saa da so na eye dwoada ena ebeto odwa se Caterers me kire wonu ma omuno anuane e de massa school feeding program no eba beto odwa se ye sempanifo e de omo ka Ghana be mu ase nyina no omo ogidie mapase okomantam be se eye edunum a akanimu a empanifo de omo sika akamu nyina e de amomo nanso Asante mantamu a eka omane ye mantam be se dunsia ye omo susu se oba Ghana memu ase ya mantam we mu e na wonu ma omo no anuane e de mankwada no omo do so pa no empanifo atwa omaja no omo ogidie passe na sika akamu be se terms no ba ko be se miensa ene fanie empanifo anyo omadwene se sika akamu no omo betua e de amomo de kan omo de krata epiemu ewo sa school feeding on secretariat ewo Asante mantam se na tese omo atena kese a ewo mantam se no omo de kan e de krata akoi e ma ye ma me ye fanse meribodu wono timegye esi bibi kakra le kire omo omnu anuane se ono de anisa kakrata yi wono so be wona tikọ akopiem ewo nkan sei enanuane a omo enuano perifo dano no womo kan atimede afa ho womo so mo tena sia bese na wotwenie na bibia ma enuti omo kura ba abontenment etifo be hye no so a ye no omo bon komo bese na wotwetwem omo ka sesika na ma sabi ombe ye oye kire sa oye kire no omo be ye no womo betima huro omo ho nyina mami e mami no no na bibia da so omo se dia ajeguo de gine ja ho ne ade nyina ne nyina e betima pie ne ade a eti ye da so rom so sika no kakra ba de ba ye no 3 times no ba ko pe na aba de akam ene doso de etoso mienu omo se koba se bia de bia omo no aduane de makwada ba ko a Ghana yensika na mpesiwa no bense aduokron enso 97 pesos omo se no mabo ayedene sabi tetetete de no 97 pesos ne de enei wo de compare ne de nya de betimi aboa eto mesre pasem penifontum every empeso aduokron so no mu enkopemu bense eye Ghana 3 cedis ni nyina no omaka biara mpenifo enya de acheso mutie wonum ebu omaso mu nua entinadue enom se saade a wo mo pese omode krata epiemu ema eye Ashanti regional minister honorable Sanwono se mensa na pepegie no no so wona ti kokopiem ewo mampani akate se sei na eko no ma ye campaign e de ma party na che wonum nyina nso eye party ma unity de keka kone de anu aden wo mo de ka omakobo besia na de no anuane e de ma manfo ma ema kwada no so enya bibi edie ni ade a na de aba betodwa ene se yese aduane no anase mpomu kopiem ewo Ashanti regional minister na kache no na papa no se apay anopa no passe munim sa se no eya yi the fence security zone ena no passe man begina na moye dede edigu masumo dede na moye edigu masumo no mpo no eno mpo de wo de yententare dan de toso mi no ye se regional minister esusu se maami foi anase maami no mu womo krampo ye party ma na moye dede se mansam trofo ede camera ne ade abesi mu so no ase mantam na se bia party no ena mo pese ye on popular na yesi maamefo ne bu afu pantu de mesremo we de ye nto ma no nwa moma yenko Democrat no so Facebook page no so bra be hwabi yesi bra regional minister gem soro na ma ye maame no mu wo mo de krata ba na regional minister say mu ho de dodo mu kwa kire ni ade no wodi amoma yentie se de ensem ne sikoye number Facebook page no bra we busiafo enokra ye ba ye no e ma de mo nim se ye no bibi sa akoso na eka obi su ebi kra tu ahwe na no Wednesday na okoyi ska no awo bank ebi so nya pressure me no wo ka say eti aba na ma ne didede ene hia no eti ehun yi se ye papa no ebegina abrosan ne soro ebusa se adai but was onima de kro de bai na wo se ke papa ka bibi ye de ema yakoma ye de eto yeyem enu nti ena ma ye sere se omra na ko meka bibi nkire nanso one ye ankas ya papa ebegina o ye ne de ye manti anye de kura because na wo se ke ewo se obi de abufu obafia wo ba na akwa abonte akwa ya ade a wo ba na wo se ke papa so de abotre hie bu se ye se adade na akọ so na ke yesusu ya kasa na ofro esro ko ni office
ye kan nyina say aban no beka wo parliament say we dey school esika ko 2 cities oga so le ko no 3 years no kan ye ebesi na 3 years no am I 97% sabe pemene the last time no beka no beka anybody ada na say obeka nkofo hu say ye tuasika ena nchen no ye say tuas school fee ka na ma egu ye so bobo no mu da ye ka ku yen ye wo sika so ma ye 97% seven no dwane ma kwa na bisa penifo ne say why na man ba 5 cities impo why na man ba 5 cities impo ye ma o na Ghana brother ye bro money ni suo na egu from na ni suo di bem ye bre muka say I want just we say this Ghana want say na and ba ni suo do and ba bi wu e bi back na hospital e bi to je e me insurance ni wu wu a to je wu kwa e do ni wu so wu kwa wa nya ni ya tie to the zone person teachers say if some dikola no wo ntwe mo ka na ambo kwa ya mo ntwe mo ka mo bu ye kwa siasa no increment no food mo tuma ye nye se mo tuma ye nye so se mo tue second that time na nye tuma ni da ene mbe ku yen na na ku fo na no na ka sana na utie ka sana na ku fo de odi na se ni nyu nana eti kwa ni watamu te kwa ku se di watamu te ye e ma bebe we su te ye e kwa se se di watamu na so te se kwa di watamu yesu te ye na wate yesu na te ye na ye bre musu mu ye kwase na bre school feed ya some na de ye ba ye no school feed 1 cd na ya te so ayi taxi ayi bibia free so ye fa bi ka ye ho da de bia so ye no school feed ya na ya te sika 20 days 30 days 15 days na yate so ya friend country say ada dienti senti na yati musika ye nana ya wai menko afa ba ko no fato so de na regional minister we de otimi so onyo regional minister ebusofo we no eye onuma omuno anuane no ye maame no no abra regional minister ne bufu ye na papa minim kra esenkasi na ban ba na ebusan se na bibia nkomu de because bibi na bibia nkomu de bi so na wa na yie say na ofrifie ba na because sapon o de bra Facebook page na ya me dance obi emra Facebook page so me sra mo me pa mo chew o de driver de wa wo twishen no wa wo twi car no wotimi me hwabi wotimi bi o de no enti driver ayi one passenger na wo te car ni mu no bie o phone no ba bia otimi ko Facebook no so no section Akoma 87.9 from Misram Sesia ansen nana ya poso no ansen na ade atoso mo mehwe papa we ya regional minister wo ba ye wo number won kaja pra amamfo buofuo eye campaign edema party no yante wudin ayi Benito wan bi onum panifo etitiri ne ani tiri maame fo we ye maame num we wo mo ye ayi women organize the various constituencies e wa Ashanti region ha nana ya afei etefo uroli be hwe regional minister pani bi hwe papa na ne buofuo no a se party ne ne dia o regional minister keke na ye wura wadie no aso ya president okromu a mo mehwe na bufuo ne bufuo maame mo enia bre mo mehwe bi afei wo de mo ma ye ntie abra na ne buofuo a wo toto ne nsa and what was your long term Kuba will be happening now. Yenti si aposo and what was your long term Kuba will be happening now. Sa shase wo me pese ye tie se de papa no e shase kan no e ho nko na hiame na tie fomenti we no eye mensini no soafo o ye regional minister mu a papa yi musim bebreki 8 just 1,000 no said ma me kan no e na be o de ye sentie pani no regional minister be tie biem and what was your long term Kuba will be happening and what was your long term Kuba will be happening and what was your long term Kuba will be happening she na ma betra no pa na mo tietem ho ha esa point da ho no wo we ya no to ne sa o mo fuma sam kwado asese wo se to ne sa de sa na opese wo che na yaw regional minister ne buafuo people like this she edi asem o to ba ko to ne enu why mo fuma sam so mo fa prim so na okọ mo nkwa chepo
owie no twi fa omo so anyina ho kra ha what me sim na na ya ho no nko a hwe ma be jira no pe mo ye de obi kwa chen oyere obi chen opani obi chen tumi Akoma FM enye radio super no wan so obo abeka sese bi break the 8 you say papa boss ye nyina be hunu eduru baby na enye radio super na ate a na nka ho so no waka se bema bia ne buafuo aye posifo na sojafo omo mo bo ho benti na sebi e ma obro yen so wo ye civilian ti say ye ne a e kire bi party ne na ba mu a wo na form ti say dem so me na form no wo na ma convoy police convoy ne wan hwan endi wachi e say de wo tumi regional minister ma mi poi ye ma me no mu yi wo mo nyo mo bo edu ba me na ma mi bi kresu hwe na awase gu agume awase pa gu agume obi nko gina gya ho fa 97 pesos na just 97 pesos enu one city zakwadani ko ba ko kra say 2 cities 50 pesos 3 cities ayo ko sua ne ba ko ye 3 Ghana cities wo de fan say minimum no e ye 2 cities ko sua ba enkwadade na obedie regional minister ma minimum ye ma minimum support kan wo mo a na se chire no 1 city na ko mo 97 pesos wo fa no aduane be pa na wo mo tiwei wo mo dodo ko mo nuru wo ha number na ba anopai no wo mu nuru wo ha enti e ma kwa untimi nkontrol wo mu ntimi control fie enti na ayi Ashanti region say no ti na Ashanti region eno ma nkoye no papa bi se ne da ya no a si ya na beko eya na no stronghold eya na no pasa se we so si wasante mante eya kama pa eya very kama o me se ko e campaign ma papa se o mutimi break 8 no a papa ya be sa ye soafo wa ha wa sa ye concept e de agumu so afi na motifu ma mu mo papa mo hu ni su aw maame we de wo su wo mo de ka enti regional minister keke na wodie no unye hui won spend 1 city na we kura we ye kasa nya hwe ye kasa mate yen sa kan wo de me de be ko ye be di akiri tie ye de aben ye de asan mo fuma asam ko no kwa de me ya mo 87.9 Kumasi yes yen ko yenim yes me asam na de yen konko a o le me nya ay baba Saturday de seriously na bibia nko mu de ai Benjamin Edu na o papa na bibia nko no kire o munya masem yanko o magina ho munyina ho na me de yanko okọ we no ko share no office yes yen ko yenim